Martin Scicluna temm it-terminu tiegħu bħala ċermen tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata wara skada l-mandat ta' 3 snin. Fl-aħħar jum tiegħu f'din il-kariga, Martin Scicluna tkellem mal-ġurnalisti dwar kif dawn l-aħħar 3 snin il-Kummissjoni ħadmet biex ikollna aktar pluralizmu fl-edukazzjoni, xi ħaġa li kienet sostnuta mill-viżjoni tal-Gvern. Qal li l-akbar sfida l-Kummissjoni kienet il-ħruġ tal-liċenzja tal-American University of Malta, dan minħabba l-kritika qawwija li ra dan l-investiment ta' 120 miljun euro. Meta kienet jitkellem dwar l-aħħar żviluppi brabta ma' din il-liċenzja, Martin Scicluna qal li l-Kummissjoni qed tistenna risposta mill-investituri Sedina Education Investment dwar il-kundizzjonijiet imposti fuqhom. L-investituri talbu laqgħa mal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni. Madankollu Scicluna saħaq li l-Kummissjoni mhux se tbiddel dawn il-kundizzjonijiet. Scicluna esprima x-xewqa tiegħu li seta' jkompli jaħdem fuq dan il-proċess, iżda l-liġi tagħmilha ċara li t-terminu tiegħu ma jistax jiġġedded bi ftit xhur. No. But I was quite happy to have gone on for another 5-6 weeks to settle this matter once and for all. But unfortunately, that's not possible because the law is really very, very clear. 3 years is 3 years. Scicluna qal li ntlaħaq ftehim mal-Ministeru tal-Edukazzjoni li l-Bord il-ġdid tal-Kummissjoni li se jidħol fit-terminu minn għada ma jbiddilx il-kundizzjonijiet li huma marbuta bihom Sedina Education Investment. The Minister has given me assurance that the succeeding board, the board that takes over from us, will be bound by exactly the same conditions as before. So I'm very happy with that. Martin Scicluna qal li l-Prim Ministru lanqas il-Ministru tal-Edukazzjoni mandaħlu lill-Kummissjoni biex tbiddel jew tneħħi l-kundizzjonijiet lill-investituri. Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda ntħil ukoll fil-ħruġ tal-liċenzja tal-Università Amerikana f'Malta. Throughout the time that we have been considering this decision on the American University of Malta, I have had no pressure put upon me either by the Prime Minister or by the Minister for Education.